Good morning, guys. The birds are singing, the roads are swinging. We are back fishing again with Erjo. So let's go get it. Oopsie daisy. Oops. Oh. You saw that? Yeah. That was a fish, but I think it was a pike. Okay. Oli hea? Ma isegi ei vaadanud mitte, aga ma nägin korraks ära. Kurja küll. Jaa, ma nägin. Jah. See on nüüd väike kala. No nii, jälle. Väga suur kala. Ja ma ei saa aru, kas see on haug või mitte, aga mul käis jälle. Jah, nägin. Good lunch, very good lunch. Opa, esimene kontakt. Oo, suurem. Läks ära ka. Kas sa saa? Üksi hakkama. Saan. Käsi on ju sitane. Oh, there we go. Oh, he took it. On, midagi on. Mega suur. Oi, ilus forell. Täitsa lõpp. Sama kala. Just räägin. Oot. Ära mine palun ära. Oi, kui kena kala. Rau. Täitsa lõpp kui paks. That's a nice fish. 42. 42, jah. 42, jah. Väga Nice. ilusas toonuses. Kaboom. Väga ilusas toonuses kala. So we just met young guys and I'm gonna leave
one of my lures for them. They came fishing as well. 4 guys, only 2 had fishing rods. And the beaver man. Look at this tree. It's a massive tree. Uh-oh. There we go. Yeah. There we go, finally. We have been fishing for like 6 hours, guys. Oh, this is my personal best for sure. Oh, that's a nice fish. That is a nice fish. Aitan? Yeah, aitäh. Või kuidas? Nii, oota. Ilus rihar. Oota, rahu. Väsi natukene. Oota, väsid veel? Jaa. Siis hästi kinni, 2... Rahu. Hai. Ta on õrnad kinni. Ei ole vist mõõdukala või? Oh. Ja, nice! Ilus rihar. Ilus! Kabum! Ma viskan kiire mõõduka peale. Aga vaata ühega jäi. Yeah. Viskan kiire mõõduka peale. Ei ole ta vist... Ma ei usu, et ta su personal best on. 38. 0. Oota. Jah, 38,5 isegi. Kui näed siin 0. 38,5. Yeah, he's a bit skinny. Anyways, 38 centimeter brown trout. My personal best is 39, so beautiful fish. Goes back. He's a bit too skinny for taking home. Tubli. Oh. Väga tubli. Nii. Ja läheb. There he goes. Ja läheb. Kuule. Super. Super. Hea poiss. Ja anna veel. Let's go. There we go. Sul käib jah? Jah. Okay. Ja ma ütlesin, et siin on hea voolurent ja väike kala. Nii, tänane 3. kaldale. Ütlesin ka veel Richardile, et seal on hea voolu selline rent tuleb. Ja kohe oli kala otsas ka. See on väike. Teeny tiny one. Nii. Ei ole õnneks tugevalt kinni ka. Ühe konksuga põhimõtteliselt. Nii. Nice. Tänane siis 3. kaldale meil 2 peale. Aga sinna tuleb veel panna. Kaboom. Anyways, guys, this is it from us. I got this 38 centimeter trout. I thought it was my personal best, but my personal best is actually 39, so it was a bit short. Like, subscribe, comment, all the shenanigans, and I will see you in the next one.